sidubule namhlanje ningihudula kuqala khona ngizongehla. Ngafanele kanti ubani isilo selo bisilo sishilo sathi abahambe labantu. Kanti ubani isilo selo unababi. Nibongo zenu sengiyayisola kwazo ngathi ngibona abanembheje. Khona ngidudula bekho la namhlanje. Ngiyaclaima ngenzela ukuthi bazi ukuthi yenza iclaim enamagama abo phakathi. Akwasi ngoba ngoba la ikhaya sonke kanti nenzani nina bafethu. Yazi ujwayele sabi nalabantu bafethu. Nivumelani nina bafethu nani ngoba phela nizele nani nezingane. Ubani lo ngicizisa vele sikubhene emaphoyiseni. Ngoba definitely akusiwu General Mkhwanazi ubani. Uzoba la phethe CR laba babengikho. Bayadoda enkulu le. Hayi uzuma abangasakuthola lesakufunda bamtshela ukuthi wakhala bathi kana kuangenza sifana nesifunda zokugcina ok-act. Hayi indaba azuma yisekho. Ubani laba esasebenza kube 8th floor. Laba babefika sehotela ababe u3. Manje ngoba baphoyi amasosha namhlanje eza wonke niza ngamabhasi namhlanje. Siyabambana futhi phoyisa nesocialize, phoyisa nesocialize. Phoyisa nesalakazi salo ngaphezulu, isalakazi ikhona namhlanje. Maningi awesifazane abasho ukuthi bazongiquphula futhi namhlanje. Last time basho ukuthi phela kugcwala yesilisa kuthiwa qala phansi kofaya landa esifazane. Yabo nje futhi bazongiquphula baphathe nama pepper spray. Ngibheka amanemtheka labo sisuthi abekhona kulaba bangigodoli. Njalo sambole. Bheka amanemtheka abo. Kuchaka kula amavidiyo la. Bheka amanemtheka uzobathatha ukuthi abekhona laba bangigodoli. Ayibona ngiyamkhumbula lo. Ngiyamkhumbula nelakamehlo lo. Ngiyamkhumbula. Awuthi ngizocheka amavidiyo la ngalela la. Nanda kuna kanjaza wonke amasosha namhlanje. Sanibonani. Siyaphila njani? Sinivakashele. Sinivakashele. Ukuba siyaphila namhlanje. Paswane. Oh, paswane ikhala kahle kakhulu ke manje. Ubala shuthi asebasicisha izinkwa nje sisutha. There's a media statement from the department. Awuzongishuthela la, it's in department. Ikhiphe ngo-Thursday. There was Zulu Natal Department of Education appeals to parents and guardians who are seeking learner placement or first time admission for grade R and how jamba bengena how Ngikhoza yiphi ngonyama ngoba isikhulumile nje. Ngoba isikhulumile nje ngonyama ngikhoza yiphi nina nizovimba thina la. Esibani ibongo zalamaphoyisa asebenza la waphona. Ngathi wawala kusiwa wala. Ayekho umuntu angathi ukukhuluma usokhaya bese enza umathanda. Sanibona. Siyaphila. Oma bengani. Sahambisile ama-listen ku-department. Sahambisile ama-listen ku-department isilindile ukuthi benze njani manje. Nishiyeleni ingane. Niphephile uma kukhona iy'ngane. Yes.
Akanasitifiketi nhlobo isikole bekobuye ngonyaka ophelile. Hawu, yindaba samuele akaze singene sikhula kusho ukuthi kwadlula isibongo ungawakho naso isitifiketi sokuzala. Manje isitifiketi sakho sokuzala ne-ID kamawakhe ihlukene ngokwesibongo. Yena wabiza isibindi sikagogo. Ugogo akasekho. Wabawadu. Batheni manifika kwamafesha kwenzani? Angazi ngokugogo wakhe ukuthi kwenzakalani. Manje ukhona into asibizi ugogo nokhona. Ungasishuthi. Ubani nezidela amasitende ophelele. Marami nani? O saan nani o? Swahambile amaflat amaningi abama-flood victims kanje asisazesele la. Ubani le ndoda la? Ohlale efika ezokoleka imali ubani? Ohlale efika nje ezothi maintenance noma ethini? Ngoba sasesizwa ukuthi ibhilidi lirentelwa abantu bama-flats. So zeza khona beqashe sazahamba sazama ukuhlukanisa lakhona, but the rest abantu basashera izindlu. Bashera Njengoba kade uchaza abanye kudlula inje encane nje lapha khona lapho. umzekelo ukuthi mhlampe khona umkhize khona ushabalala endlini eyi-1. Mina endlini ngihlale ngane ngifana na-22 years. Singaxobi sebayizingane. Ngizohlala mase ngikhathele. Bese Ujwayele ukukhathala kanje. sebaze iy'ngane eziwu-11 years no-13 years. Sihlala endlini eyi-1. Kwezinye-ke izindlu
uthola ukuthi umuntu oney'ngane sezikhulile indlu incane ispace sokuthi agibele embhedeni athini asikho ispace sokuthi mhlawumbe ingane ingalibamba Hlela abantu abangani? la ikhaya amakhanda awu-112 amakhanda singabazi bani ingane angisazi isibalo sey'ngane awu-112 phinde lapha phezulu e-7 lapha e-7 kunerufu eyaphephuka yanetha izicaba the rest izicaba azikho isematoilet uyashare uyangena etoilet ngowesifazane uyangena ngowesilisi nasemashaweni ngokunjalo so akukho ukuhlala sithi sihleli kahle fane sihleli kahle ngoba sifihlela amakhanda Ubuze nombuzo ukuthi umasipala ukanoko renta kubani ubanjwa kanjani kuyakhokha irenti kuthina noma kwenziwa kanjani irenti xa ingakhokhwanga thina siyesibe kucola nenhliziyo ukuthi akhokhwa ngenyanga engako mase ukhokhiwe futhi sibona ngayo ngoba esimayelile ukuthi hayi ke futhi ulungisela uma engakhokhelwanga sibona ngoba kucisha ugesi ucisha amanzi because lokho sake sade sakulwengisa ababonga sabasenkantolo basasicishelwa ugesi kwanqamuka emndeni ngoba sibafakelela babona ugesi sibacishelwa ngoba vele bafike nje ngoba kunesigubhu lapho esikhulu kade kuyokhishwa yonke into engaphakathi ongayicabanga ngokuthi thina sikwazi ukunisa ugesi sizogcina sesibafake enkantolo wayeka ukucisha So zonke le ngane ngoba phela ziy'teje ey'hlukene njengoba ingafundi zonke ngoba yisona isikole la eduze or sithini isitori sale ngane. sisi iy'ngane ey'ningi abazali Okay, njengosikole ngizocela ukwenza nje bengingafuni ukunibuza le mibuzo enginibuza yona camera futhi ama-individuals because angifuni ukutarget umuntu specifically besides oma bey'ngane bese bephumile kuma-camera futhi angifuni batargetwe specifically so kufanele senze sure ukuthi whatever we do siyani-protect ekugcineni but isimo se-property ngoba nibaningi then siyakwazi ukuthi sikushuthe kodwa lokhu kade sikukhuluma sekuzokhulunywa yimi mina sengizobe kusummarize kungaphumi emlonyeni kabani nobani ngoba kusuke sengizotargetwa uyabona so now sengingarekhoda-ke manje bengenzela nje ukuthola le information bese ngiyikhulumisa and enye inkinga esinayo la blockages yamkoko inkinga ye-blockages yamkoko hlala siphihla nje suke sizilungisele sometimes because umuntu okhona uxokoxa ngocingo olufana because umasipala kade sasucela isicela usinekulidate machine okay ngijikele ngale ingane esiyabona kunengane endala la engafundi wayezingafundi namhlanje uvusa le akwazi ukuyivusa sasa alaliseni ukuze akwazi ukulisa esikolweni ukuze mangabe nemali Shintshane, igibela ngemali yengane eyodwa so bese kubala ukuthi vele usuku sifunda ezinye zifunde eClayton eCollegeville ezinye zifunde eClayton naseCollegeville eOverport ezi-high school zifunda eClaywood naseMlazi nasemlazi bakhona abazali abangazishintsha iy'ngane zabo bazigibelise nje baziseMlazi sihamba ngitshezwa umzali yilaba kwathiwa bakhishelwa amabhasi ayiseyanqamuka akaphuma kodwa nonke laba abangazali bayishintsha iy'ngane zabo kwathiwa ngeke bayinike u-transport bazosibona then laba abaseClaywood ezashintshelwa eClaywood bakhishelwe ibhasi le-high school then iClayton ne-Overport bakhishelwa ibhasi nalaba ababesale e-Reservoir Hills nabo bekhishelwa ibhasi last year ngoJuly anqamulwa amabhasi education wasitshela ukuthi ayawanqamula amabhasi waseke manje
abanayo imali. Sahamba saya khona kwa-education saqala la eTrue. Umlahle sasihamba sasibaningi nje sahamba singabazali saya eTrue. Safika sakhuluma nabo basidlulisela bathi umphathi wabefoni ngicathi mama befikile laphayana uthe uMahlanga wathi bengifikile mina ngitshela ukuthi amabhasi imali ayikho. Ukhuluma isiZulu esigcwele nje leyo mama. Yeah. Bathi ayikho imali masiprioritize iy'ngane zethu. Bahamba sadlula lapho saya khona le kwa-education eBria Farm. Nakhona basitshela into eyodwa sasuka sashaya imali-ke manje singabazali sakhipha imali yokuthi kuhamba abazali abathathu baye kwa-education osemarisburg. Nakhona safike sachithwa kwathiwa sizibonele ngoba imali yesikole transport ayisekho. Saqala-ke lapho-ke sacela odrayiva saqala sayocela obhopopo bamabhasi ukuthi sicela basithathele iy'ngane. Obhopopo bathatha iy'ngane kuya ngokuthi manje bakhala ngokuthi namhlanje zigcwele iy'ngane kusasa zigcwele kuye zimbalwa ngeke bakwazi ukuqhubeka kunyaka elandelayo. Basishiya sahlala ney'ngane zangayo esikoleni saphinde sancenga odrayiva bama-taxi ukuthi sicela basithathele noma kungo-30 rand noma ngo-20 rand. Mafika odrayiva lo nyaka basithathela amakuphela unyaka last year. Uma besithathela last year kulo nyaka kuthe makuvula izikolo bafika u-association imoto yasilisa. That's association iy'ngane isizile ukuthi kuney'ngane la kuney'moto ezifike zithatha iy'ngane la kanti kunomthetho lana eSouth Beach ukuthi iy'ngane zithathwa isikole transport salana ngemali yenyanga eku-900 850 kuya kula macala esiya kona ngo-950 depende ukuthi ingane yakho ifunda kusiphi isikole. Kwasho khona-ke ukuthi asinayo indlela baqhubeka bathi baqhubeka-ke bathi bazobuyela kuthina bakaze babuyele kuthina. Nathi saqhubeka sathi udrayiva sicela aqhubeke wathi lo shemen uzobuyela kuthina kodwa masibesizise iy'ngane esikolweni ngale ndlela kodwa bona basazongena imeeting indaba yethu ayikho nje ingane efanele ihambe ngale nto. Uma kuqala inyanga nje ngoba kusewuJanuwari uma kuqala inyanga iy'ngane efanele zikhokhe ngenyanga zikhokhe kwisikole transport bazosiyeka nje ngoba kuJanuwari. Manje iy'ngane sisazenza-ke leyo lalavuka-ke ziyahamba okwaziyo ukuthi akuhlanganisa amasenti ukuthi igibele. Uma ziwu-6 ingane njengalo mama unengane eziwu-6 uma ziwu-6 ingane uhambise eziwu-2 ngelanga okanye ahambise eziwu-2 ngelela langa ngalela langa ahambise eziwu-2 esikoleni. Leza kade bathatha ingane ebetheni yilaba abalokhethwe eGreyville la esisakhalaza khona namanje ukuthi akwazi ukuthi iy'ngane ey'ncane ngoba uyibona lezi ezinye ziqala o-grade R yizona-ke imosti yazo ey'fakwe eGreyville. So akekho umzali osayile eGreyville eyobhalisa ingane ngenxa yokuthi abekho happy la bafakwe khona. And futhi emva kokuthi kuphela amabhasi e-Eddington saya silokhu siya khona ngabo-July ngabo-June before kuzolokhu uSeptember. Masiya khona ngathiwa ngeke bekwazi ukuyithatha ingane phakathi konyaka okungcono ayiqale iqede la eziya khona. Because ngikhumbula kahle uprincipal waze wasiyalela ngahamba nosisi nomunye wasiyalela wathi asiyise iy'ngane zethu lezi zo-grade R siyise la eClelisbrown. Masiya khona nakhona safika ukuthi kukhokhwa njalo ngenyanga so ngeke sikwazi uku-afford. Masiphindela kuyena sayocela sasicelela ukuthi ubathathe ngaleso sikhathi sasambe siba u-3 kwakuyingane eziwu-2 zaka-grade 5 no-grade R abawu-2. Wathi angeke ukwazi okungcono asibhalise o-grade R sibabhalisele i-DCA sibabhalisele o-grade 1 basinikeza amafomu. Masibuza ngalaba abanye sibafunela iy'khala basasibuye e-DCA ngoba sesibuyayo kulo nyaka sebephika yonke into even amagama yengathathwa kwi-waiting list. Even this year nakhona ku-this year laba bathi ababuye this year abakwazi ukungena abakwazi ukuhlanganisa imali yokuthi bekhona imali abayikhokhayo abangakwazanga ukuhlanganisa imali ababathathanga. so lezi ey'ndala ilezi ey'replacewe kuhambe ezakubo ekuyizona akwazi ukukhokha umzali izophinde ihambe kusase. Aninazo ingane ey'funda o-matric nazo ishintshana kanjalo depende ukuthi umzali u-affordani. Manineke
akekho umuntu osenengane eyiphara la ngaphakathi because ezinye iy'ndawo sifike sekuney'ngane engamaphara engasayi esikoleni ihambe zengaphandle. Zizosimena zikhona iy'ngane because the time ingane engayanga esikoleni umzalwane enganayo imali ngoba isonto liyaphela la iy'ngane engayanga esikoleni liphele isonto mhlawumbe no-2 weeks uphele iy'ngane uthola ukuthi imali iy'ngane ey'gibela kahle the time abazali besasanda ukukhola i-grant mase ziyakwazi ukuthi zigibeleke lapho kodwa ngale kwesonto le-grant ayisakwazi iy'ngane ukuthi ihambe seziyahlala iy'ngane zi-endapha zenza ngoba kule grant umuntu kumele asaphote iy'ngane zakhe kumele ayigibeze ingane endapha yenze njani ziphuma ngegesi zihambe ziyophaka le ezinye nje amapharaza ayihubha ingane athi nishiya ukudla emakini nizala hayi ngoba nakho kusuke yithanda nabazali bethanda yingoba kusuke kuyisimo esidala lokho nakhona futhi nalapho bekuba ngcono desami kade kusalandwa izinkwa because abazali abanye bebekwazi ukuthi belanda izinkwa kakhansela beyithole ingane edle ngaleso sikhathi nakhona bengafiki njalo mhlampe izinkwa beyifika mhlampe kanye ngesonto kanye ngesonto futhi zingatholwa yiwo wonke muntu thola ukuthi ayisekuthwa ayiseyiphelile ngoba vele kuzona ezalayo eziwadi zonke so nje iy'ngane beziba khona ey'ngamaphara ngoba kuyimanje ngoba zingayanga esikoleni ziyaphuma zithi ziye ebhishi zihambe ziyohlala emabhishi iy'ngane zizuye yonke le ndawo le isigcino vele zizogcina seyithathwa yibo labantu bafika abaney'khala ey'koleni bey'bhemisa ama-drugs iy'ngane ngoba mina bonje ngoba kade simasha I think bekulwesithathu abami nje abase-high school abawu-2 bebekhona bengibashiye la endlini because imali yokugibela benganayo kule mali engiholayo ngihola 1.68 ngigibeza iy'ngane eziwu-4 yilaba abawu-2 akade beya le e-overport abawu-2 abaye Claywood so kwesinye isikhathi angikwazi ukuthi ngi-afford because yonke le 4 ibheke mina manje-ke ngoba kumashiwe kwenzeka le nto le ngikwazi ukuthi laba abanye abasithola isikhala kodwa manje isikhalo esinaso kukhona abazali abangekho iy'ngane zabo ey'phindiselwe le kude ko-Greyville abangakwazi uku-afforda kuthathwa bona labazali abangakwazi uku-afforda bayofakwa futhi e-Greyville manje nento engithusayile ukuthi kuthiwa bonke abazali ba-happy abazali abekho happy abekho abazali aba-happy yiphuze lelo ukuthi abazali ba-happy because abazali the time betshelwa lapha e-Eddington ukuthi abahambise iy'ngane e-Greyville bakhishwa ngo-back door ngathiwa abahambe beyobhalisa hlanhla leyo abazali abazange beyobhalisa babuyile baphindele emashini abazali bayosho ukuthi ayiy'ngane zethu zifakwe le iy'ngane eziningi ey'sahleli sebasibhalile isizolo zibe u-19 iy'ngane ey'hanjiswe e-Greyville ey'hleli-ke esikhuluma ngokuthi zihleli la ngoba abazali abanayo imali yokuyisa e-Greyville kube khona nalabo abangazange babhalise nhlobo abanye babo njengozanele lo wakho abanye-ke sebesaba-ke njengoba kusenzeka kanje abanye bathi bayasaba kwawuya lapha e-Eddington abakaze baqale kwakubhalisa sebesaba bathi kungcono uzoba ulela lavuka ngoba manje basabela ukuthi iy'ngane zabo aziphephile nokuthi kune-voice note esiphumile nje kuthiwa ngoba siyaziwa ukuthi siyalamba sihambe siphaka bazosenzela amasamishi ukuthi bazibuyiselele la kuthini iy'ngane zethu zife bazophoyizena ingane zase-South Africa ama-foreigner azophoyizena ingane zase-South Africa no let them try us laba bantu each and everything they doing bahlangene nokhansela because ukhansela if he stands for abantu abanida usizo kwiwadi yakhe he's supposed to be on your side guys not uphuma qambe lamanga waqambe lapha athi abazali they are so happy ingane zithathiwe everything and even kuma social media uyatrenda lo khansela uqamba amanga ukhuluma into engekho it seems like thina siyahlanya njengoba sibhizi siya lapha e-Eddington which means asizazi ukuthi senzani nathi we have things ekufanele sizenze ngokwempilo zethu kodwa ngoba sine concern nalezi iy'ngane ukuthi asikwazi ukuba ney'ngane ey'ngaka ey'hleli la e-South Africa engafundi ngoba sithi iy'kole zethu zithathwa abantu bokufika so naye ukhansela unaso isandla kule nto ngoba naye bekufanele asukume njengomuntu wafika wayishaya isifuba day 1 esixosha lapha ethi size njengobani because uyena umnikazi wewadi uyena ophethe iwadi ebe umnikazi wewadi kodwa uyafeyila ukuthi asize abantu abahleli la ewadini lakhe so unesandla naye so if uzoba khona today we are waiting for him and there is ama-questions esinawo for yena ukuthi why ahamba qamba amanga la kuma-media athi abazali they are so happy zonke iy'ngane sey'ngenile because even yesterday ey'ndabeni lento iphumile eqamba amanga yena i-information ayidlulisele kulabangani bakhe abahlangene nayo from education wathi iy'ngane zonke sey'thathiwe and I was so shocked
ukuthi ngibone leya information through ukhansela ekhuluma leya nto enjeya yani kodwa ebethi uwumholi uhola abantu. So nje ibhlungu kakhulu lento eyenzakalayo, ibhlungu ngale ndlela le. But-ke le mpi sizoyilwa izozifike la sifuna ukuthi ifike khona. Iy'ngane lezi zizohamba zifunda either they like it or not. Engiphathe kabi ngalela langa leli usisi lo waka education yena into ayishilo iye yasenza sayibona singabutho thina ngendlela ayibeke ngayo ngoba uthe thina sisusa umsindo kunjenje ingenxa yethu ngoba thina okokuqala asibelongi la thina siyi-temporary. Umbuzo wami ukuthi sengibhekise ngisho nakuyena upresident, umbuzo wami ukuthi if usiyi-temporary uphela kanjani u4 years sisila ngoba phela thina sasithenjiswa u2 years besingamind u2 years. Enye into isho uzethi sizonifaka kulezi ikhale enifunayo ekulelwa sizonifaka kuzona. Kodwa-ke ngifuna ukubuza ukuthi makuthiwa kusasa niyahamba nizothi sazothi thina sizobona ngaloso sikhathi phela mase sihamba wasokokuqala nanasatshela ukuthi izindlu zenu zisekhonophi nina nje noma yinini ningahamba ni-temporary nizokhipha abantu ababhilonga la shuthi lobona lilonke bona abantu ababhilonga la ama-foreign. Umbuzo wami uthi shuthi yena lo sisoka education nabo ama-foreigner ikhona into abayizuzayo ngala ma-foreigner lawo ngoba phela esikoleni thina sitshelwa ngo-1.8 school fees la e-Eddington but ama-foreigner ngalala ngo-day 1 kukhona imashe ngolwesithathu la kwazi i-foreigner ukuveza ilekhuzana islip naso loso slip leso sibhalwe ngesandla ngize nga-screenshot ku-YouTube sibhalwe ngesandla ukuthi umzali eyedwa ukumele akhokhe u2,295 rand. Masezuthi ezalo wabhuti lo wayeyiforeign wayevezwa usayikhokhela 4.5 rand. Bazomtshela ukuthi okay ngenyanga kumele akhokhe u700 nemali. Sengibuza ukuthi okay ngoba banayo indlela yokuthi babatshela abanye ukuthi ngenyanga ungakhokha imali engakho uhlulwa yini kuthina ukuthi basitshele and ne-statement why zingafani mangabe uyofuna i-application thina sitshelwa ngo-1.8 abantu bokufika bona batshelwa ngenye imali shuthi bona sebezenzela ama-private ibona sebenza i-private school la sebenza i-private kanti siyazi ukuthi i-public even though bona bengasibona ngathi sabantu nje aba-useless kodwa ukuthi isikole siyawazi namalungelo ethu siyawazi namalungelo ukuthi i-private le as uJesinta washo ebuza ukuthi why ningawathathi la ma-foreigner enithaya afford niwayise kuma-private nithathe la bantu abanga-afford nibafake la ngoba i-public le awuzange uphume umbuzo ngalolo langa awuzange uphume umbuzo. And wamuzo lo owayekhuluma ngimbone la ku-socials ethi bona bayakhokha lapha esikolweni bakhokho 8,000 9,000 10,000 yingakho thina singakhokhi because laphayana uma ufika ungaphethe mani uyajika yimanje kuphela la sikwazile-ke njengoba ezinye ingane zethu zikwazile ukungena yila kuphela manje la ekukwazile khona ukuthi ubuze ukuthi awusebenzi ayihamba okwenza i-affidavit. And mina ngine-question nge-Eddington okay bona benze i-affidavit kuphela la besikade sifundisa khona iy'ngane bekuthiwa iza nencwadi yakasasa iza nencwadi yakaleli into ebonakalisayo ukuthi awusebenzi. Ubonakalisa phi umuntu oza ne-affidavit ukuthi akasebenzi? Igama lami uXolo phakathi ingane yami le ehlele ekhaya bangafunda u-grade 1 inamphakathi inele phakathi befangafunda u-grade R kodwa bahlela abafundi. Isiphi isizathu sokuthi bahlale bengafundi? Angafodi bayisale ku-education bahambise khona kade sizama ukuthola isikhala bavele u-education transfera le e-grade B nalapha angikwazi uku-affordisa ingane le ngole i-grant isebenzi. Yes, ungakhuluma? Sanibonani, Nosipiwo Wisile. Isizathu iy'ngane zami azifundi. Isiphi isizathu sokuthi izingane zingafundi? Isizathu sokuthi iy'ngane zami bengithi anginayo imali yokugibeza ngoba azilokhethwanga e-Eddington zithathwe abasiye e-Grade B manje amandla ukuthi ngizise e-Grade B anginayo imali yokugibeza. Okay, kude kangakanani e-Greyville nala uhlala khona? Ukude kunebanga ngoba kuyadudeka. Ngibona igama lami ngaphelisiwe ofonene ngibe nothando lethu ngosibonga bonke abakasitholi isikole bengisacela ukuthi basithole isikole e-Eddington. Oh, manje njengoba kulesihlanu namhlanje ingane sesikoleni isiphi isizathu sokuthi baqhubeke bahlale ekhaya ngoba phakathi basesikoleni? Anginayo imali yokubagibeza lonke nesonto nje abakaze baye esikoleni. Sebesitholile sona isikole? Bebesasithole e-Greyville la futhi ngingakwazi uku-afforda khona ukubagibeza ngoba kuthiwa sise-Durban North.
Sanibona, igama lami nguNozipho, ngihlala e-287 Mahatma Gandhi ngezansi kwesikole. Iy'ngane zami namhlanje ngihlaka 23 iy'ngane zami azile esikoleni. Lo kade efunda e-Overport, isikole bamtholele e-Greyville ngase-Durban State. Lo akaze wafunda, bekumele yoqala i-Grade R, naye bamfakile e-Greyville ngase-Durban Station. I-transport akunayo, le nto ebengibaleka e-Overport iyona futhi le eyenzakalayo khona la. Cancel place iy'ngane zethu e-Greyville kanye no-education. awasaflashwa amanzi avalwa namashawa avalwa amanzi abantu bageze endishini. Amanzi nje savalwa kudala sesiwakhala. Ugesi uhamba kanje, ugesi udonsa kanje, uyingozi lapho nakho umuntu endala manje Nizalana ngajulwa. Khululeka. Azele umdlula, khululeka. Nazi ngizele mina. anjena ngobona namanzi ayangena lapha amanzi. Manje lela lisavalile, noma olivala libuya lonke. Amanzi ayangena lapha yana ngala ngoba kubeka kodwa phayangena. Angena qhamuka. Mengabe kunetha noma echachaza nje iflat liyavuza vele. Liyavuza vele. La usisi uhlala nezingane zakhe ke la ezu8. Abafana bakhe abawu2 abadala, omunye uzothi 20, omunye una ngakufika Ubona 22. omunye una 22. Omunye na 20. Bese usisa una 16. So usually i-room kahle kahle ijwayele ukuba nabantu abangakanani kulama room enkonisela kona. Kahle hle njengasi ngoba sayiza sazolocate la. Ngakuthiwe umuntu nomuntu uzohlala nefamily yakhe. Okay, kwangaba nankinga ke lokho kwalocate kanjalo. But most yabantu bahlala namanye amafamily, abanye abantu bathi izindlu izona ezingekho. Shuthi ngoba sesihleli ke lo 4 years ngoba namhlanje kulokho nje ngomhla 11 April kobe sobe sisi 4 years sesila. Into engibuza ukuthi shuthi konke makuthi kuphela u10 years koze kuphela u10 years mhlambe umkhize ehlala noDlamini yini. Abantu abanawo ama privacy. Abantu kunama treatment abawadlayo, abantu abasakhululeki, abanye bagcina sebe default ngoba umuntu esuke esaba umakhelwane wakhe. Akuphephile ukuthi wenze izinto zakho phela unomuntu ongayena wakini ngoba leyo nto ugcina usuyizwa ngaphandle. Manje nje kubhlungu nje kubi, asisathandi ngoba sila nangalendlela esiphethwe ngayo ke lana sewadini nje, especially abantu basewadini asisathandi, asisafisi. Siyesifisa ukuthi bekungcono sisemjondolo, bekungcono ukuyiphelela impilo yakho. So athina ama challenges akho manje le room lesala kanje. Incane i-room. Ngoba ngisho manje noma ngithi ngiyageza kumele ngikwazi ukuthi ngikhiphe iy'ngane lezi ey'ndala ngisho ukuthi hayi ngicacela ukugeza. And then abantu ohlala nabo la yibonge engafani. Siyibonge engafani. La kule ndlu le. Hayi la endlini ifamily yami yonke. Niba ngaphi? Siba u8. Okay. Iy'ngane Ingane zu8 mina ngomini. Okay, no siyabonga kakhulu.